Kasalili main ko, rawat, sibil men luka, kurang koros, yang beliau yang kit nan, programen, rongen, poko. O ye luka to, me pambil yang ketai rawat ye, director in every home, eversem ye, Herman Sado, me pambil yang, o kit paaneo ng program wat. Kalangan yan kupuran korusyan, o Miyang makit kasambal yaw me. Ikamelele me aramas toto sota weweki. Tuan kilel makauno kas kasale yang ketail ran pukat. Me pit maramo katupin apa. Komkak ke sawaski yang kita nan Genesis eu raju di kaisak payu. Poin sansal me sang pukat puya kilala gay. Kailangan pastor o kailangan kupramay koros may pilatak mali ang patrangkit nan program kasampalwat may inen kasampalang kamuyong ay puksaraw kawit king child nan Genesis ralaute ura digay sakpayo imenagista watak ang child rawat mamiya sapal mo puksaraw ko ang bilyang watak puksarawi may masani kol bilkatin masani marain kay en miela panlang men irapasang ran o pong o men kileleti ansaw men ranakan son parakan o iran ansaw kan kachin chapta. Mengitailen track mau tame penampuk saro masa ni pergi maram katipin apa usugan kot kat kitong ketal po enwia men kilalagay bagday bangka kuwe ki ansaw tame mengitang kasi arawat mepit waitatal te intalan nan maram Riau me wiawir nan paret nan ria kita isak payo riau bil kokoto nan ria kita isak limau o nan ria kita isak limau bil miya rotalang kadipin riau pang wiawi me wiaw nan paret maram mentala lele wiaw ni April isak limau ria kita isak payo ay inaneti ni an men sus aral kamatip en pasoba amen sus kin kamelele metene maram panin tala lole Makin inenedi arail running kamati puka akin uya rong suet on in Israel me pangwag me meko tutambang kung uya uyari nan sombong in April sombong riyaw muria ni maramawi tatalawa Hamas o Israel mawi anan October 8 me piluyaw nan paret witatalan nan maramo te intalan nan maramo inenedi ni kamati en impalakan Feast of Tabernacles Yung rawat Israel si Selbing ranwat men Palestine kan indin tame Israel commit murder kamaramas puegi aman Israel minister ayang tuweta momen pinio makin huwang government in Israel daya o emela arisang nilapit amel o katen mawat koto men Israel kan anki Anso kapal puegi men Palestine kan pan takokan raw resto sa kasikiral ti be rapay paman mo me kola uya kapakap nan arail sinaw kayo perian riya men alulong latra kami rail la koros ari murin witatalan nan marame uya uyo ari kamelele tuan koko me susakan de men Israel kan kamelele me pit intalan nan maram puegi Uya kapal lelong rai. Medra uya li si Selbing nan Israel. Nan riya kita isak limaw. Nan mas riya kita isak limaw. Pil inaneti an men susikan arail para kap the Jewish New Year. Rotalang katipin yaw baw yaw. Men sus pilkin kamelele makatipin bangkin rotala kin uya kilal suwetong samba. Mekot kokotong nan baw yaw samba me ban. Inanen Tor, hook. Ararampa ka try lang ko siya mawin, wiwiyaw bil pitata tama Christ mas hindi mo barong rongan mawin, ko siya mawin pa wiyaw. Na April pa yung rakit riyak limaw, riyakit isak limaw. Pile wait tatalan nan maram talan nan maram pa wiyaw mo baan. Inenedi pilan men sus aral paso ba. Nan September isak sulu riyakit isak limaw. Pileo gilrotalang kajibin pa wiyaw me pambil ineneti ikamatip and tuksawigan the Feast of Trumpets. Ni
September ria isak 8 ria kita isak 5. Eu pilintalanan maram bil pan wiawi me pampil inene tite ni Feast of Tabernacles de bil kamate buen impala kan yet may mga dalang lang pogi kilele pukat mia karaban kota kat kitong kitailan wo pogi buksaraw masa ni yung kitail kitail anana asa o kasawiyata kilele ni mun ran kan pit proto and kauno ikamelele me mia rayo nang bukan matu me koskosi yang met me kauno katin masa ni yung sapul me kang malasa kasawiyata kilelen lakaw kilelen ni mun ran nakomsong tiarang kita mas scripture iron bugo Kalangan pastor o kalangan ng kubramail matu ralaw day sa kono ura tuk riyaw Iyew sa magchalanane wewe panalala mele la kasampal dame pastor songon men kawit kin child makom sudonok aletumaw ya wewe ni rabukat imen koprela kubra child chalanana chailan mangi te patrowan me puksaraw mek child kin tantaropay ranwat intingda reni rail men susakan o intingda sang ni rail wewe gi autapan kasantikan mer wewe gier mer experience te kaner Karata songkan koros merakawit kin kchail me pit irair na iso makukoto mo chail uya ko santi ko sampal kay pwede wewe kier sampukat Iyew sa magchalanana wewe pa na kauno ko sa kasalayang chail run the clock and sampukat yata pan sa paldo ap kasalayang chail kilal when uya irayo men kauno komyong ay kitan ka kauno pata maingo riyay ko kaitegin kilal pukat men kamasang kchail Ap men konop kitail puegi sabaldon Christ Jesus pon sambawot uyang mogit kabarania wang komyongay wabang ko ton tarik tala esrabang ko ton kiyang tanan kapal Ernan matu ralaw de sa kono radriyaw bein Christ bein masani Jesus bein masani kumaila sa kasawita iran mesan langkan at tama karatak maestro ka kasawita irairanaiso me wewe ga makauno kasik komyongay Kedan kilikilang o kasakasawi irairanay siya magdahil kat te patrolala ran puka. Kalangan director. Kom popil kauno pen kauno bil katin masa ni yang sapul mga gawe. Tana ya makitail kilang sa kon kilil bukat huyawi akitailan kilang ta o kilang la mo tail kilang la mo tail bagi kamor patal karanto. Are kilil bukat huya ong saulangkan Dame director kasalita kating kitailan masa po yung katataya. Belal mamaya me ban masa po yung kita sa kidalikan design me uyaw ram ka tautan ito magdala na uya lukwar lang kauno kasumuyo ng time or po. Masa po yung kandayer mi retail. Ong me pit kilel mon katitong kauno kom kak sa yung kita ng Joel iralaw triyaw risilisag kayo. Po enu dan san sa long tile. Kilal pukat utang pangyaw mon puro to karyawan Christ. Kalangan pastor, ramainan kasampal met nan sowel ralaw triyaw ratuk silisak o silisak wegi. Kokopot wiyawita mon Christ apel saikin dray bidiyang sambawat. Kokop mainanan paita mau ranwat mainanan sainsal. O iman watakang child rawat. Sang nan sowel iralaw triyaw radagdag silisak bang watag radagdag silisak mamasani iban kiyang sambaw palang kagalang kay tuen rano kamaramas pan uyawi siniyay o atiniyay laut tuwadat tapangkan ikak muragi sayr wasat Abdullah atiniyay laut mabuksaraw mamasani wasawod ipatrawan kamelele me uyayew issue global issue nan samba pollution the saminlan atiatin stosa atiatin soap songon atiatin factory kan koros me kasaminalar nan wawa makare yang kapal laut ang sawot may raikin patrawan global warming ayet sowel kosayata irawat para kay mon Christ sa ikin dray yang sambawat ayet ranwat ay inanan po itamaw atini ay pwegi sowel sa wewegi term talapin puloy magtail kintatonggi global warming tatamag try kin tatongi aritame kailangan tamakot kasalayang memiat niya masuliyo pan kasamanela nanwawa tenalang o ranwat irawat hinanan po itamaw kom kuburaya para kay sa malaro ipatrola Hong Kong ngay mumot likin hotelya Hong Kong ay so may masenta kilang katipino way chata Pwede sang ni ati-atin sumpir, ati-atin stosa, ati-atin factor, nipong ng ran.
O niya iso may mama sandala nan lang iklang ata makatpinan way chara karaniya ran koros. Rimet mapuk sa raw songon men pangan kin child. Kalangan pastor rirawat may pilmen nagis kapatrayang tama sansali. Ira-ira-ira tabi makamwato ko. Iradigdig silisak ay ban watak silisak ew. Katpin pan rotala o marampan way chachala tuwata incha mon ran lapalap o kamasapoyakwat and katstone kauno. Kadipin pa rotala, magdaya kasik. Rotala ang kadipin riyaw, panlilo tong tal ng rikita isak lima, ew nan mas riya isak. Ew nan September isak silu. Megot kot men kasali ang kital tong samba. Abe bukan setu yaw man. Pag nan Joel, nan bukan Joel, ang tayang kitalier me uyak kilel. Kaya me ba uyawi, mon, Kristo, and Christ. To purto karyaw and Christ. Ako, ibil teman-teman wasagis ng buksaraw may masa nime. Witnessin, the testimony in armas riyamen te silman, utan naging kasalita me melel mabaw yaw. Kumata ko ang tamata me Peter ko siya nang bukan wiwiya. Me pan pil patong tame Joel ko siya yan bantayang katal me. Melel apupukat na baw yaw. Kalangan pastor nan wiwiyay ralaut riyaw iradigdig riyaisak. Tar ngater murin sawela ko patar irapukat. Peter bil prong auto kilang ay sarawi o ibil prong ko pata nituenta me sawel ko patar me sansalang child me masani iradigdig riyaisak. Katipin pa rotala o marampan waitatala tuwata inta mon ran lapalap o lingalungwat and katstone kauno. Tuwata tame Soko Joel pilko batarnak. Are ni Peter apil kamana tame Soko Joel kasaleta eso pan uya meokot ewong kay laramas kang talent track ma bogi testimony naramas riamen niayer me kosaya me utang rodalan kadbino intalan nan maram uya kilala kay man ko abuka sa uya mal kilala kay mer pagtail en ka konop kitail Melel, ime kalangan kiyang limpakan quote ang sapulmakan quote sa teman kitailan puriyamoy ni meko tabang emen kitail and track mau o niya tay kilikilang kilal pukata atail onop uyala laut la koko la mo kogi uya kilal akayong kitay saulang me kilalen mon purto in Christ. Kalangan pastor utaan kilal pukat koros kasalayang child limbakan ko tong child. Kau konop ke child tepang-pangan ke child. Wegi sailakwat ni sambawat pak trotok child katarop kila song troto o meliala sapulman kot masen de sapulman kot umbang ang komuyongay. Ibatawan kamelele me ranwat child mimin anay sayo me mangayin child kilang song napapuka o sutuya kemego. Wegi sang ni tipsaun samba sang ni pain samba sang ni sangan tipsaukan me miyaranwat mepil trabil ban kak sair mepit sumpir te internet te sangan momon tipsau bukat inanen mangayin kamanoga ikchain ap ikalangan kiyang coach pwegi tamakom sa sair na riya kita isa klimaw may sirban sa bungala pakpayo coach pan pangin komuyong ay pakpayo kitan kak kono batata maur pagtan der yang lelong kapal makokoto riyay ko ilimpakan ko trong child Kot songon men pangan kin child. Pastor, inanen kasampalang child, puksaraw kawit kin child nan karyaon koron iralaut tayo, radgedek tayo. Memiyay mun chichi man, mewiya koten sambawat, yay tepel, magtay koros wewegi. Puksaraw masani meiya tatok ran koros en songon men karotongela. At matamatao, pagtanter trakoter kilang, irair kan de songon kilel kan makaunokot kaskasalayang child ranwat. Ipatrawan kamelele me niya iso me hiklips uyawi sampung kay sa malaro aramas toto kilang siro ya kemekot apiet puk saraw me pangpangan kin kitaili rapukat kay tegin kits me pain sukata ko sa ipukat wegi sainsal lan tame sa songon men watagang child ap niya iklang ran me apawat uyawi aramas kilang siro ya kemekot rakat katrap kseli arail peran kante song siro libilipin ap maingo Mautan ay sawapan lalato tama kayo kasambal ayam konop yay konop ya child konop pon sambawat ibatawan kamelele menan riya kita isa klimaw ele egi sapal kitailen tatongi labin puloy me menway kin patawan excuse
Wegi pakpayo coach pangan kecil. Kay degin te sang ni maram te sang ni gatupin apil sang ni pang sa libil manganen coach kin wiuyan ni sambawat bilban san salong komuyongay en prang pangan kita konop kita uktangka konop atata atail maur atail deriang lelong sangan kawal. Om kasampal penape eklipsin in talanan maramo rosalang kadbine scientist magayo lolokong nan sampa met yarong kaya labi kamabang yaw NASA win maraginin NASA National Aeronautics Space Agency Amen Amerika winwood Israel met tiara ta ape bukat kahit tekin puini solang yo mamot po doon tanak maltra kamabe so scientist lolokongin nan sampa kay mebil soto wewe ke buk sarawi Israel met tiara ta tama buk sarawi kopong kaya liar rong yak kilel en mimun ran kom imay kami leleki me science ang sokoros abang kami lelebuk sarawi kin tama science tiar kin kasaleta me buk sarawi mele soto pambagay buk sarawi ban kami mo kasaleta me science mele science begin kami lel kin tiar ta kami lel ban buk sarawi tola kom tola Ira kasampal yung may men sair may inanen kasampal ang kecil wasawat kilel kan me coach kas kasalayang child inanen ni kabengiyang coach atatong ke maram o katibin wegi mapan tatong yaw sangan sign me miapon bi apan apalong drone way kan ren kakiyang wewegi kauno coach tatong ke maram wegi ipadron kamelele me sampapon sudara mesmen ban kak kose me sudokin kak kilang tanglan maram ibilinanen kabengiyang limpakan coach apel tatong ke katibin wegi katibin taiban saylok la wasakaros na samba taiban lang katibin karata limpakan court wood kuburan court me sudo men naman ay salongala apo kuburgi kitail karusia kitailan gak sapalar ipatrawan kamelele karaban court tatongi tipsaw riyawot me arames koros nan samba kak akses te kak kilang lang kom kasampal penape bukat wegi intalanan maram te rodalang kadbin eka kuyawi ewansu ap mapa inenne running kamatip and amin susara running kamatip ka ekinuya sign the kilel ong may ikosian ng kamano marama pa ewiya kilel ewang way ni Israel megot pan wiya yung ral ma ekinut pit kadipin rodalang kadipin ay pilkuya kilel ewang samba de rodalan maram riyaw me wiya uran riyo kitail yang yasene kitail yang mitao kitail yang kilang kom songon momen utanan sa medrevin takata maing songonuin ta mewutan trontrol sit masuk ka katete mas mau anso medrepitawi marmara masang karma sa taka kilang kayo maramo itaya sa Italian ka kilang ipiluya ka pa ka Italian ka kiyang pil kilang tulu rodalang ka dibun buka bukatikin way koros ng sambabang kilang win me mitepan halan anso me banguyawi bang ka kiyang kilang halika mo penan internet miyo wasa me bilgin kasaleta sa kana bukata lika matay kilang ran tayo kitay pampil ka yang pil yasaneyo pil ka kitay yang kilang ti rodalang ka dibin banguyaw nan riya kitay sa klimaw bangko ko tomota ipurya mo ikini yang sa maram rodalaw todo arma sita kreray mali yang kilang apeo so ay mo kom kasaleta ning kapano nan markin nan samba rododod mo korto kala mas Israel ka bu Israel ter kilang wagi rai pilata ren karparan ki tama samba bang ki Israel katkatorop ki tuwa tama nan puksara masanya ban tuwa na mo yen Noah me aramas rekilang tuwa Noah patapata kong Israel kong yakin Israel me God bang ko kila samba bil nolik arap kin ko urur kiseli apa bo yaw ya kilel pukat we yaw ran pukat aramas bil so kau tri so to men kamelele so to men we kitaw yaw kambarai banel ral puksaro masini bantu wet lili se yan neituk men me anso me matakin neituk lalu dan so to me ko bang ko liti matok li serio da banu guti ama sign pukat we tondo tala Okom, katempil katepintra marampo so mau suwat toto miyaw ng samba rawat basutunia. Leg loud wiwiyaw. Mela naramas wiwiyaw. Song suwat chorus mekokopit kokopin proto and Christ. Intindi ng buksaro mango wiwiyaw mo na masatayal ng ran
koros rang bukat tali asa negi television, internet, siangkan kita kak kilang apa bukat. Mia meagot komplimen kapitaya ma. Kalangan pastor ira kasampal inanan kasampal magtail sa sair mepit kilel kan te sign kan iba rawan kamelele ranwat nituen tama kom sair ng kawan nan karyaon koron sira laut payo radugdug payo imun chichio nan tiang wana ka koros puen korotonga atail matamataw isuto patrawan aramas taba mebilban yang patrang program wat iyai kapakap mo nai at tabiata program wat me program wat an kakuya me gotio me ban imbang temen pangan atamaur kai tegen komgale pa pilngai kuegi kitan der yang lelong sangoni rair me pastor sair me bit nan moy noa ni ay so me moy noa ni ay so me noa tap tapakair yang rail irakan te kapalakan makokoto mo rail ay ray ko ururgi ipatawan kamelele me ranwat trail mimin ay sangon mo ni rairo aramas toto kin ko ururgi sangon mo man kasan bukat ni ay sa mag trail ban kawait ki aramas me bit sangon ira bukat kita bilkin ko ururgi agay bak kuegi kitail cikita sai soto lelong kapal yo sang me bit irair bukat karata kitail soto isonogi sangon kasan bukat makauno kot sangon men pakin bangan kin trail ita sang me uyang aramas nan mo noa ab tama kayo kasambal maymen kataman kin kamiyongay kasambalang trakchan kon batata maur Peniai sa mesang bukat pan leleto enteru yang makit kamasabuya kiya wang kita apan kaku yang makit kabaran yo puksaraw kawit kin child men niai sa mesang bukat pan ko to miya puini naramas riyaw puino puksaraw masani dan kumail sarata kelang away ni pebol pokamaur pamail sa motor puino puksaraw kawit kin child meraban tang selio rapag mela pan toror lasang ray Armenia puin magtamen yang mimilale Riyay, kay tegen coach me ban kosanayang yang minan puin me ban masabuya kataw, kay tegen coach ban kosanayang yang minan puin nan pungan puin me ban parantaw. Bil kay tegen pelian lamalam bil ban kiyang ta menya puin ta ban milale. Bil kay tegen puko bil ban kiyang ta menya puin me ban kita ban yang katte patrolale. Ab tama kayo kasambal at sa Pilipin. Punga pastor? Udan po. Pili-pili naman kita yung vampel tayo sa trabaho miyoran. Magtayo pa kami mo rin. Kot, tayo sa trabaho mo rin, kot. Wasame, kot katong kono batang. Seta ni natong lang koros. Mepelianta ansaw sa malaro. Kita yung vampel tayo yang seta ni natong lang ko. Pili-pili na naman sinurang kasang wala kom. Kot, sa literam, pili-pili. Ito song may sa ko presang at dami na matuwalo mo rin. Di ba, awi-awi tao eh. Kau presang rasong koros para men pili-pili mo itong rayran pila to. Lel ranu ito trial men pili-pili jay ba pila to. Arya trial komor. Komo tang mai rayo mo kom saratao me luk reja kwalu. Puino. Me ban kilang so na bubukat wiyaw-yaw sarata. Mamia puksaraw kom yang luk ralaut reja keu iradugdug reja kwalu. Memasa ni Nimepukat apan trepta wiyawi kumail uta o sarata pagkamaur pamail karandor. Haleluya. Amen. Irawat hinanan kasambalang child. Niyay me sang bukat pan wiyawi ak chailen sarata o peranda. Me wewegi me pagtroto ikin kalap rongasang aramas troto me sapalton Christ katto karyaw ran kamasabuek Ap maingo aban wiyata ran kamasabuek magdasro yang kaunapta. Abutan ni melel tama kaunaban katsto katkita sambawat en kamaur kitaila en tarik kitail sang nan warpelwat nan warutukwat o en kakwai kitaila ni tuwen ay inogin an sona isak payo radugdugeo riyaw me peratroto miyan an chan paso waban katlan kaunapata parabukat sapaldo ali kitail pagtailan yang kokousan wasamegin kokousan yan. Ari sapaldon kauna wiya megotiyo me inenen kaparanong komiyongay. Tama kayo kasampal, tamak taban masabuyang kita, magtaban rong kapitian kot, kakalwagila tamongyong, magtaban rong kapitian kot, mamaligi, magtaban rong kapitian kot, matongki. Imen kamiyan mahangi patrowan me, ngayo olmanet itat puka pausa masanen kot, tama sa papausa tama kileltier nan puksarawi, kay dekin peinat, kay dekin kosantin ewe pali, uyam masanen kot ya wang katail.
O puksaraw bil kawit kin trail nan matu iralaut riyaisak paye uratik silisak limau. Melang o samba kakan sorala apu inawan kot pukat sotapan sorala kokolata. Met kasalayang trail yawan changin nalang o samba mas puksaraw kawit kin trail me masanen kot changsang. Inanen changsang. Melang o samba kakan sorala. Sang ran me iputilel ranwat samba saik sorala. Israel tiya kay may bilgun rong sang Israel tiyan kawako sambal mialel ranwat. Me wewegi masanen coach inanen chang o inanen kelail o pan mimi kokolata. Soto megot bangkawel. So Soto megot bangkawel. Ika meleme atatungol time bil motomotlar o mon ay pan pagkita rin director sa atoen uya lukin kumor mebit katipino maram. Kumangi na miyo puinyo kun bungi maram. Tanara mo ako maram po yaki. Nipong agin amaray ni tawasa. Niral pungi. At na katipin. Amaray nera dami biltang kita. Siniragis magdala yung bilmat matuwap. Ibang mo itong mas. Riewel director sa atoen uya kapakap and look. Makom say kintra lukwar lang Christ. Pagkamangkit di pumikan. Kukasang mo yung inanamon mo. Makom rong program with ranwit. O nasa puwe kata. Kete masa puwe. Lukwar lang Christ. Kukasang mo yung inanamon mo. Kukang solaan di masak. Kung ka pulugayang. Kailangan pastor o riyay kang bakabay. Kauno katwa sa koros. Kauno mangi. Kauno yang katgat nantan pasamuyan. Kauno mangi iskamoy. O kauno pa kong kami. Ikamelele makarapan namu yang patrong program wat kuegi limpakon ko trong kami. Coachman lugay kami. Ong nan sapul mawe. Mona iban lead kapakaput. Ayaw song me. Iman tidiyo kan kalap katawagin katrail tapijigin katrail. Sapungkan magtrail wiyata. Ro katrail sudro warong. Iman kami yan tamanta manakap riyaman lalap suat riyaman may yang pastang ni lobo. Aman palimaon, aman palimaing. Buksaraw ka wait din trial may lalap suat riyaman, mawewegi saon kamaramas riyaman met. Iratipan sang kita. Apni yain saon may manakap mimi palimaon o lukwar lang kauno, at ama kauno sabang granwat, kapan yang yanan paratais. Ay sungal kalalabag iya, wayatuan lab may mimi ni palimaon o. Iyay kapakap magtrail koros may patrong programwat, pan anigi arapitin ko, trok chay pan tuwetro manakap may mimi ni palimaon o. Kay tegin may mimi ni palimaon o. Rimen lead kapakapiyo, masan sa lang child na ronga maunso newe sa kriyaw, mamasa ni, riso akay posan laro kasamo, ap kiyang rail pung, en uyala serian ko. Kapakapuat, uya pilibiliyaw, kupuramoy, mayay kupuramoy, kam kakalasang, kay degin nong kita po ang kot. Kumakumbang kasamo yung Christ, nanamoy maur po yung uyala makauno son kamaur, iman kamelele yung kamo, maklok makumbang mayr pa na, des kauno ba sa baldo, kumbang yang inan sa pulmawe. Ima puksarawin o kiyang chay. Ilugay kami, melaw chay leo pa na o kapaka. Kalanganin kami maing samat coach lapalap. Ikabinggiyang kami sa bulmo may maasanin kawait. May kataman kiniya. May miya pilibiliyaw may inanin kasambal. May yananaw yata peon sambawat. Ranwat, iwe kong kamu lalayat. Ngaya ramas di panaman. Ibagi kamu yan mangkiyang yay sabungkan koros. Kamakalikin yata in tao, makabulbul din ni lobo po egangay. May count Jesus Christ. Yatay maur, yatay maungyong. Iritungang kamu. Ikasamoy kamu yan kachlong. Uyala ay kaun o ay sound kamaur. Insen na insen sabungkan. Solar ban kaun niya. A kamu me banut uyala ay kaun o ay sound kamaur. Sang ranwat o bambil kokolada. Ni maran kaun Jesus Christ. Amen. Ma komuyang uya kapakapuet ni poson komkomorlar ni poson maramu injeng tier nan sapulman Christ pukin komoro tramtraman Christ ban puroto matang. O miya bil
book sarawi ke hardcover te kilin book bukat uyawi tasang ni megot me kakaliwa ka situ tuwe tu metri ka mutarak me mangain tray o ma miyam me kupurki Irailan tuang pastor Takuma, youth pastor Takuma and Assembly of God o Kalalapak we di me pan at ipuk bukat o buk bukat pa mimini kala isang wal kailangan ng buklo Ren so ko ben maso ye mare Emmanuel ko che yang ki chai gabi nga cao no we iburoto nger ko che nei no kapa kap so tu yen buroto ime mau ki yen mau yang aku to kapi nga kau no we iburoto nger ko chene no rosenan wow kan o bilbo nanakan ye mare Emmanuel ko che yang kichai gabi nga kau no we iburoto iburoto nger kote ne papa ye kote na Abraham ai se kote ka me kapiki eta tu ete moment kot alim pa kong ye o me pa topat iburoto nger Kotene papa mewi ata samba o au te pe korus ye mare Emmanuel koche yang kichai kabinga kau no we iburoto nge ai te pin limpako kapinga kau no we iburoto